kamfo no na me mate asem bi se no kura bia ka mede nyame ase me de nyame ase ne saa na no nkire se omo de nkom ye innocent no awade mo omo ye dwumanye se napkofo no yesi aban so obutwam because o makatuya ne sike ni fi o betuom ka ban twam nke ba me de papa menyo mambofo me trew de nten nke ba me de sa napkofo we afrase eyekam enam di akufo adotem betre social media say 7 million no de mom a month no eyesike hunu na mfaso bi enu so na ko mu hu ya ko mo ntra mahama ho according to Ghana bakosem mahama tam pe nya a school for mu ye ku a e from nako ayavens association se dan ya omu ti ku a na omu nya dwuma nye on employees a omu timiti ku a na omu ko demonstration every month na mu tifie o na mu nya 1 cedi aban bi bae no so ye ntimi mfa mu na adwuma enti mu no kakra ye betimi afa no munyi sa ka trewi na oman na ewa hohihiam papa ye bedina konkon so ka kire mu se mu de mu hu ye mesere ma wisi oman ni sike na maka dombe mu ba bedi abro mu timi ma yehwe obeka sa etire oman ni na wo se musem wura fifi a me kaka mo nsem se ne be ya mu manye ba mo so matum na mu fiefo enu ntie ba sa no papa yi say munyi 7 million na mo fa mo ho ebra na mo ne akaka na mripa mu no say eba ni enya jimifo bi a omo free sa na konum a start e kasa say mahama tam kra na ye how come say obi an time na unya juma even common 50 Ghana kra na mfa ma 50 Ghana na unya na wona to de nya di money nam sorry basa ana boye demonstration na obi aba no say be 7 million edi abro pa na ni pasa o mangan abro eje mumu yesem ni adwembone ana o man yetim no mo ye de na mo hwe okoye mo de akufo do nam so no me say dachi obeka ni se gunubu ana obefre kunya so no ana egbo se papa no ye nya ne so bi mu da. And I repeat, Namamu Nansu baby, Mekan and Nansu. But ni side a good no, a more than the negative side no. Any nipper be also ye makina percentage wise no. Ye shouldn't be I wasn't coming down, but the medical promises I was Shema do a customer NDC. Nashima. Hi, me da asima me chia ho ye de na hwe emma kasama MPP ya na areho but osu bempa ne sa friends and hopes in there we may forget to because my say social media fame no mo pani men kan say ese huna se be so ni infrastructure na nsem no mudi waduma because my body dey wura ba I don't know say bia maybe o mo dwin se bia me help me catch on say we MPP penny bi na wo tie me na tie me o frame me cry say me go fi bo tu ma sika na me fe nya dwuma me catch your place say o yo mambofo me pe o sika fa say sika bo npa ofro me mumu na we say me bi de bo government no o ti ase me yo man papa nti me ene we say me so metimi ye bibi na me de bo o man no enye o man na sisi ye da nsu mu no ana me san pe bibi o man no ho asa di na me nuen ma bre enti sa but for you to give us information keke videos evidences na kai man pani ko dina wa o black ya o kensem no na ye defend net media kan mo se mo mfa ma we are done ewie it's about sorry abusuan ba mo dey aso be share no ma me hai wa chere me timi ehu no me so aba odin e ma kira wo ye be kasa kakra bi mo share ma me wate na ohin bi de se bi nsem hunu ohin bi driu mpacho obi amu bi am share na enkoma me ohin bi de nsem hunu wo Ghana the wise men of our time no and anko mu use nyansa
Omu using him the no claim so they have no and I come de bua Ghana and also de bua bushi and omo de bua community and Ghana connect. You know my problem with Ghanaian elites? They only know how to talk. Ghana for elites no. Omo mako school no. The only man kasa. Chop it. Ya no de. What the chance na man or kohwa or yeah worse than the first person that was there. And now no pa we miss me bu afu. Now me bu afu because me person obi ara wo or katechie free fano and number na ni page tag no. Captain Smart tag no. Avram Ben Moshe tag no. I'm telling you this because I know what I just saw. And now no pa ma share video bi na me bofu na afu me just say me ho tie me no. I had to come for 30 minutes and to lay certain things straight. Then no other than say me attack sa kwasiafo free fan Captain Smart ne say Jimmy for we no. Other than me attacking them, I'm going to attack the ordinary Ghanaian citizen. Ghana for no be where Jimmy Doto. Ghana for no be mama kwai ma yedemo say yedemo Jimmy. Ghana for mama mo ho kwai Emma NDC MPP mempe na nado asem mempe mahama asem mempe si edun kete asem mempe ba wumi asem no mama enu na fama dwene mankwasiafo bi afase edi milk Ghana dry, and it pains me. You understand? It pains my heart. Say Ghana need to ho na ni nua Ghana ni abeka asem akire no na asem obeka kire no oti opefe onim se enyampa. Nanso wase me wan NPP even though say nyampa na meji edi. Me wan this even though say nyampa na meji edi na me dey propaganda. But in any case, yeah propaganda all these years. Etusumu propaganda secretary na dey ade ni na no. Where did it reach us? Where did we go? Where did we get to? Ghanaians, don't be stupid. The people of Ghana, do not be stupid. We have had a first regime. Don't allow a second A+ in our body of politics again. Ghana for we have allowed A+ Jimmy part 1. Mama another Jimmy for be part 2. Bio mama former Jimmy no mo dwen so mo no e ma me that Ghanaian citizen. And then me san kwasia for me ensa we stupid fool dumb for we. Avam Jimmy Moshe. Avan before Moshe Asusuma 2 muye epemo gentino. On Jimmy Nancy dia. It took me a while. But